Okay, ukuyiqala kwami le business ngistarted 5 years ago. Ngisebenza with government area, waste management, waste education, namanye ama department ako environment nama department azimele ama NGOs. So into besiyenza besifike senze into cleaning campaign, si encourage ukuthi let's buy locally, nokuthi siveze ukuthi kubaleka kanjani ukuthi indawo ihlale iclean. But after that besithatha la waste leyana sibiza truck eyaya municipality, then isiyawuthatha isiwusa kwi landfill. Ngabe sengiyabuka ukuthi no kune gap lapha, because according to ulwazi lami uyakwazi ukuthi uyithathe iwaste but uyicreate ukwazi ukuthi ungayenza a daily income. Isiwebha ke manje ke ngiqale le company okanye le project ebizwa ukuthi Art Climate Change and Tourism. Ikhona ke imizamo esiyenzileyo apha. Imizamo yokuqala njena, I think it was last week bengifikile nekhansela okanye ikhansela belithumele i-team yalo, so sangena door to door sisenza into ye-campaign yokuthi siyacela ukuthi umphakathi ubambisane nama-waste pickers, nama-waste pickers futhi sawa-introducer kumphakathi. But indlela esiye sagqiba ngayo with i-ward councillor isekuthenini kumele ukuthi samhlanje sigqugquzele laba bantu abathatha izikiphu, because njengoba zigcwele kanjena it must ukuthi balahle phansi kanjena, because akukho lapho bezolahla khona. So nama-waste pickers ke akwazi ukuthi athole lokhu oku-recyclable. So iyona ndlela ke esiye sazama ngayo, but sisabona kunjena I think i-process zisenzeka. But ke luckily I have a communication with the municipality, but although phela ihamba kancane, but kancane ngiyabancenga because ngike ngamcontacta uspeaker wakhona eRenkonyeni okuthenini sicela ukuthi uzisele ama-GLB azokwazi ukuthi agugule lapha xa sele sekutholiwe ucleanwe nazo ama-skips, then sibe sesiqala into entsha ke ngoku nama-waste pickers, so that nathi sizokwazi ukuthi xa siwa-director ama-communities ukuthi no ungalahli phansi nasi skip, but njengoba ke kanjena we hope ukuthi process isazoqhubeka. Okay, njengoba kuse kanjena lapha ekusho ukuthi ngokomsebenzi wami mina angikako affecteki, because njengoba sikanjena nje lesipakupaku sisa recyclable sise clean, konke lokhu kuse clean ku recyclable, it's called uPET. So nalokhu sikudibanisa nepampaku ekusho ukuthi kuse recyclable okukhona lapha. So asikako itholi ke ikhampani yalokhu, but ngikwi-process yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyithole. Njengoba ngisho ngithi kwi-project ngisenezinyanga ezimbalwa ngikhona, kodwa kancane ngiyakwazi ukuthi ngizivale lezi gap, because even kulezi nginayo i-process yokwenza i-contract with u-Impact. U-Impact ushilo ukuthi uzokwazi ukuthi makuwukuthi ama-waste pickers wami uba provider i-volume engango 34 ton bangakwazi ukuthi bazongithathela lapha, but still sometimes sidepende ke ku-government, because angikwazi ukuthi u-Impact ungeza lapha uzothatha kanjani, because I don't have a place. Sisalinde u-government ke ukuthi usikwazi ukuthi usinikeze indawo, so that i-Impact izokwazi ukuthi sengine storage okanye sengine ndawo, so that bezokwazi ukuthi senze yonke leya process ye bailing, because u-Impact uthatha umsebenzi osowubhayiliwe, awukwazi ukuthi uthathe uraw kanje. So njengoba use raw kanjena kuyaphoqa ukuthi siwuthengise local. Ya iplastiki ezikanjena othuqo inweba kanjena ivesane inwebeke kanjena, yona ayikho recyclable, ayikho i-company engiyaziyo ekwazi ukuthi ithathe into ekanje. So into ekanjena ilapho ke ngoku sesenza khona into eyintoni art okanye valued products. So i-cardboard
akanjena ayashiyana nawo, kukhona la ame kanje angathi anguthayela. So le nhlobo le ekanjena engathi uthayela kanjena ingena yodwa, then kube khona nenye ke indlela elinye ikhalibhothi esiwane lingawona uthayela njengaleli, so lona nalo lingena loda. Then iciko ke ezikanjena ngisho noba sikanjena uyakwazi ukuthi usihlambe, then sifola under ekuthenini usiyosidibanisa namabhakede. So ekusho ukuthi umsebenzi okhona lapha umninzi, because even usudla iqanda emqashweni, khipha iqanda kanjena, then lokhu uyahamba uyokuthengisa. Mina uNana Madlala ihlala eMkholombe. Sithi mase siqedile ke ucosha, usisi uyasikhombisa ukuthi masenze njani. Mase siwagqibile ukwacosha lamatolita, silanda amasaka athi masenze nje. Sihlohle. Mase sihlohlile ligcwele isaka lokuqala, siyabopha sibophisise. Sithayithile bese sifuna amanye amatolita futhi silashe njengaleli lokuqala. Uyangisiza kodwa awukho right. Siyanyamezela ngokuthi sicoshe. Awukho right, usafuna ukulungiswa kahle. Kodwa kona siyathola. Okay, into esifisayo ukuthi iyenzeke as i-project isekuthenini i-waste iyeke ukuthi ithathwe iye kuma-landfill, but i-waste as well mayeke ukuhamba i-raw isiya kwezinye iy'ndawo, ayihambe isiyi-product isizokwazi ukuthi ingenise imali iyangempela, nokuthi futhi i-create amathuba amaningi omsebenzi, because siyafisa ukuthi i-volume yomsebenzi yama-green job iyenyuke, abantu besifazane basebenze, ne-youth nayo isebenze, njengoba sazi ukuthi amathuba omsebenzi anqongophele. But asikwazi ukuthi singasoloko si-complaina ku-government ukuthi no amathuba omsebenzi awekho. We need ukuthi siwa-create ngokunowethu. So as i-Art, Climate Change and Tourism, we have i-structure sokuwa-create lowo mathuba lawo omsebenzi, sisebenzisa kona lokhu okungadingi imali ukuthi uzuqale. 100% I am the big